whaafonga anga i le nei tae au, ma loa le soifua manuia o si mai le whaafonga o Talala Radio Samoa. To mua atu I talo le aso tofi, e le ngato le a whaau popo le whai numero o whanau ni usila o le a maua mea ai fua o lo o fo ina mai le malo po o free lunches, a o le afoi o le a iai le swinga I tu a inga mea ai. O le ufa ilo mai le malo teu ngol polo kalame ma o ni swing o le a whaasau mai le se lau ma le fitu miliona. Ma o tupe whaasau nei wa mawai ma le 5 miliona I toi whaau popo ai ma whanau o loo ia o nga amata. I le lisi o tamaitia o nga vaai free lunch. Se fulu afe whanau I le vao le 2 tausanga I le 5 tausanga o le ama whaiona whaau popo I le whai numero whanau wa o nga vaa. Ma o lona winga, o le a whaau popo I le 2 se lau tolus fuma le 5 afe whanau wa o nga leo lo mawai na I le taiminei. O le valu tala I le lunch o lo totongi I le malo I le taiminei peita I o teu nga fau o whailo mai. O lo paketi e whaalu ai na o le tolu tala I le mea ai. Whaamauninga le ministala ngolango a onga David Seymour, o mea ai e Jason Wisi mafuala au aina, le o lo sau I le lisi o teu ngo mea ai a whanau. Wa whaailoa whaalawa I tele mai le AstraZeneca, wa le o toa iai nei sana tui o le COVID I le lalo langi a toa. Ua sa waile mai a iho e ina I le kamupani o le toa tele wa a fia I la lato vai la au, e pei ona ia iho e ina I le whaamasinonga. E tu sama reporti a le tele o ofisa whaasala lau I le kelope. Inisi o reporti o lo ta wai, o le to iai o se sapalai o le tui o le COVID le AstraZeneca wa mafua lea, ona ua tele vai la au wa iai nei. O le talo sanga le AstraZeneca e whaalea o ngā ina lana vai la au o le ana whaaulu I le aso limo mati. Ma a mata aloa ia mai ai loa I le aso fitu o le masina le nei o me. Ma o le afo I wato e whaalea o ngā ina maana whaalau I lo maketi e tutono Europa. I lalo le ngoa Vaxzevria. I tutono lava ia na o New Zealand whaamaunia mai le sui o le MedSafe. O le ana umalea o ngā le maalienga ma le AstraZeneca I le aso luas fulu a pirile le tausanga nei. Ma ele I toe whaatalo sanga ina mai ele kamupani le whaafou. Ua whaamautino mai leo leo ua whaamuta so engana whaia whaasanga I le na ia whana ina le isi ali I Ponton Bay I au kilani le pōla aso sā. O le whasio tia Robert Horn I le pōla aso sā. Na su e ai mahone kei Selwan pei tae o le aso na nawhina whaamaunia mai ai leo leo. O leo wa maua wa umalo na ola I se tasi o whale I taupo. Ma ua whaamuta I nei male sā I lingo o le ali. O Selwan o io se tasi o le sui o le kengi le killer bees. Ma o loo so ina nei le mafu angolo na maliu, ai po o ai fo I lea na lao I taupo, lea e masalo mi o le aso lua, na alu e se atuai ma au kilani. O loo ti ngā ina le fale mai se tasi o tangata whai ngā alwe ngai lungo au wala I au kilani mafua, ina ua o soi le lo lia na po. Te o le se fulu na po lea na whaana tinati atuai le nei tangata whai ngā alwe ngā. I le fale mai au kilani ma o remuera, lea na tupu ai le whaala velave. I tala la tamai leo I le tau nei, o loo whaasolo pea so enga I le mafu anga o le whaala velave. Pita I le taimi nei, e le o yaini whaamauninga e loa ai, a meo se mea na mafau fawina. Ma tala whaaiu, e ono le to yaisa train whea lua I le vau Hamilton ma au kilani le te huia. Pe a whai ai filifili le New Zealand Transport Agency le NZTA, e ta ofi tupe o loo ia whaatupe na ile nei au nanga. O le lapata inga le mai le pule ngā nua Waikato po o se tasi o I tūtino, lea o loo I totono o le lio o I lato o loo whaatupe ina le nei au nanga. E se mai tupe o loo maua mai tangata o loo whaau ngā ina le traina le te huia. O le fitus fuma le 5 pasene o loo sau me le NZTA. Ua sa wai ma le tālo sanga aloa ia le pule ngā nua Waikato a ngā I le NZTA e mo o mia pēa le whaau wau o lana fesoa soani. Ma o se whainga whaapā anga e mo o mia tele. Lea isa tali mautinoa mai le NZTA, pau o lea, e yeila na whono tanga I whaia le asos fulma leo no le masina le nei ma a uma, o na whaato a whautua ina loa leo le pule ngā nua Waikato. O se lapata inga wa sa waile mai a wha ilo ngā lua tau sanga, na whaia whaasanga le te huia, lea olo o sa wai o le iwas fulma le 2% o pasese na wha o ngā ina le au nanga le tau sanga tāluai, o lo o wha amalia ina le tau tua le te huia. A o se ilo ngā fo I olo o sa wai, e wha atolu se lau se fulu ma le 5 o na tuwai ana whai ngā malanga I le lua o lua tolu. O Telefonala Radio Samoa, manuia le nei tai au.